Mangani bami ake ngibuze uba mdala mase unangaki yiphi nje masuna 12 ngoba le ngane ngiqala ukumitha sina 12 futhi nazo ingqondo zesayibona into eningi wasina 12 sizakhona ukuhlukanisa zona so manje 12 usumdala wena suthi zevi pass I know mina malume ngibona ukuthi uba mdala masuna 22 ngoba usungakhona no Papa ni 12 phela wena usungakhona nokuthi uyibona bonele la ngaphandle usunganawo usungathatha isigqi sokuthi ungaba umakoti owakusasa ngabe uthi una 16 years usuba umakoti yeah 12 years the right age yabona nje yabona mingane sina 12 phene yabona isisho siligwetha semanzi sebesivale lento ithi iqala ithi 12 ibisibona ama cute guys yona isibona yonke into nje yonke into ayisi usuku usumdala usuna 10 usuku sikwazi ukuhlukanisa into right ne wrong Mawuna ngaki 10 usuku right malume ngithi 7 years hawu kana unichazela ingalweni hawuza kanti niyazi ukuthi ngithi mina hamba ingane na 7 futhi iphuqa umuntu yayo wayikhala ngoba ingisuye yakwazi ukucabanga ukuthi nangu umuntu engigebenge ethathe yami imoto isikhala ihleli phansi ayikhali ithi futhi yakwazi ukugijima ngami into engithanda ngayo bayakwazi ukurecognize yakwazi ukuchaza ukuthi uhlala lapha ngeke ikhohle umthathele into umuntu la ufana nomashonisa ingane na 7 ayakhumbula ukuthi nangu umuntu wathatha yakutshena serious ingane na 7 sikwazi ukucabanga ena 6 isadonsa kodwa ena 7 ayisiqhenqe leso mina nje ngithi malume ingane uma uba mdala kuya ngengqondo yakho musu ukwazi ukubona lento ukuthi i-right day wrong lapho ususumdala ke lapho awube mdala nge-age awube mdala ukuthi una 12 una 16 una 7 una bani uba mdala ngengqondo yakho ingqondo yakho mesile sho nawe usumdala malume mina okay ngiyeza malume nje uba mdala masuna 32 ifuni into ekukile thina simfuni ukukukile uthi ufresh malume yazi nje ngiyangihlekisa ngoba phela nonke la lihleng niyazi kahle le ngane iqala umisa sina 12 angazi ukuthi ngihlekisa 12 malume lokho kushona ususendele kufeni into encane nje ususendele kufeni mase 32 usuna 32 usondele nje kufeni malume qala uba mdala usuna 16 usukhande lakhe pass le mali eqola isihlala kuwe vele usuzoyeka yonke into nje ithi wena uthuthana noma umuphi umfana omthandayo mama kushela umthetho umtshela ukuthi mama mfethu I'm 16 years old yo malume mina ngishaya abantu sengifuna ushaya wonke umuntu la ngama tips manje ngishanje ngetips ama period iqala amasuna 11 12 nama 13 so wazi ngani phela kunabantu amizimba Uyabona yabona ntetho ngithi abazali abagade 13 10 noma 12 bagade 11 ubagade uthi usuwenza njani hayi malume mina ngithi yabona uyabheda ubhedile ka wena ubhedile malume ukutshela mina ngayaboya zini support 12 kangaka ngoba le ngane awusazi isikhathi sokufa siningi le ngane ayiqala ukuphila ilife yabo zinako 12 ziguxuze kahle nje awukwazi ukuthi mhlawumbe ngizofa ngina-13 kusami yona iminyaka uNkulunkulu angiphe yona so nje angithi 12 nje ngibe ngidlela ulife vele iziqale ziyamithi mina nje as I was saying uba mdala ngengqondo yakho awubi mdala nge-age uba mdala ngokuthi ingqondo yakho siyakubona ukuthi lokhu ku-right lokhu wrong kumele ngenze one awume ngomzimba wakho uba mdala uma usubona ukuthi u-1 u-right u-2 u-wrong and lokho usuna 16 njalo umqondo usuna 16 yazela kusebenza iminyaka lana nomuntu onesebenzisa mina ayithemba amahle duma isingqondo yangikhule yangina 12 anikusho nje anguzwa ingqondo yami yangidala ngina 12 usumdala ngani yami 32 okwamanje angakezwa lutho hawu unakuzanisa umdala masuna 12 abanye bantwana bavela ingqondo zabo vele nje bathi bayibona athi bona sebadala ukuthi sebangenza lokho uthola ukuthi ingane seyilapha eclinic ifuqisisa isigawa yabona usuku usunayo yonke into kumele ngomqondo ususuthi kakhulu ngokomqondo malume masijona na 10 lokusuye sekhambini hayi boy malume
masuna 32 usuvela ufile. Siyakuphela.